Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat Malaysia. Oke, hari ini aku lagi di masjid. Ya, aku belum tahu nama masjid ini ya. Nanti aku akan cari tahu apa nama masjid ini. Di sini aku mau sholat Jumat. Dan tahukah Anda, mungkin ini masjid yang paling besar yang aku temui ya. Salam. Masjid apa namanya ini? Masjid Negara. Oke. Assalamualaikum. Masjid Negara. Assalamualaikum. Oke, ini namanya Masjid Negara. Oke. Ya, seperti biasa. Assalamualaikum. Seperti biasa, apa yang kita cari di sini? Tempat ambil air wudhu ya. Oh, luasnya. Oh, langsung ada kolam. Wow. Oke, jadi apa yang kita cari sekarang? Tempat ambil air wudhu yang kita akan cari sekarang. Bawah. Ini kayak di Masjid Putra ya, tempat ambil air wudhunya ke bawah. Tempat ambil air wudhunya kayak di Masjid Putra Jaya, pergi bawah dan ya sama persis. Oh, di sini ada toilet juga. Oke, sekarang kita ambil air wudhu dulu. Oh, di atas pun ada ya. So, coba kita ambil. Oke, sekarang aku udah selesai ambil air wudhu dan sekarang aku nak naik ke atas dulu. Oke, kita pergi naik balik. Siapakah yang pernah sholat Jumat di sini? Dia akan merasakan keindahan masjid yang Assalamualaikum. Super mewah, super megah. Ya, super mewah, super megah. Tersentuh ya. Wow, di atas pun ada kolam. Satu-satunya masjid di Malaysia yang ada kolam renang di atas dia ya. Inilah masjidnya. Ini namanya Masjid Negara. Oh, ada di bawah juga ada. Bagus desainnya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Desain masjid ini ala-ala Masjid Putra ya, ala-ala Masjid Putrajaya ya. Dia punya khutbah ini langsung ke atas kayak gini. Indah. Bayangkan belakang, udah lihat. Ini sampai belakangnya ini kayak gini. Lagi belum sebelah sana. Belum sebelah sana lagi. Gila, besar gila ini masjid. Jadi apa yang kita tunggu sekarang, kita akan tunggu waktu sholat Jumat dan sama-sama
beliau dan mereka di dalam ini ya. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
من الشرك في عالمه وآجله مع علمه وما لم تعلم